Loe, alis sa diri kay nako ipabasa nimo. Nana mang. Busy ka kayo na sa kuha mang. Wow! Ha? Kung mabasa ni nimo siya, ha? Mm. Tarungan yung basa, ha? Dinkos ka dayon. Mm. O, sige. Basa, ha? Dili ko anang 50. Dili ka, ani? Dili ko anang 50. Dili lagi ka, ani? Dili. Ano, dili ka di ka ko, makita sa kamera. dili ko anang 50. Dili gali ka, ani? Awa kay balon ugma ka, dili man ka, ani? Basa ang tarong. Hinahinayag basa, hinahinaya. Dili ko anang 50. Oh, dili gali ka, ani? 50. Dili ko anang 50 lagi. Oh, di gali ka, ani? Padahal diri kay di ka tarong nga hinahinay basa, hinahinaya. Dili ko anang 50. Dili ka ni 50. Ay, wakay balon ugma ka, dili man ka, ani? Wawa man ka, dili. Sama ni pabasahon, ah. Usga. Dili ko anang 50. Nga yun, sige. Dili ko anang 50. Ah, wala kay balon ugma, kay dili man ka, ani. Magbakle ka ugma, ha? Tarungan na yung mga sapatos diha nga kuan maguba kay magbakle ugma ka wala kay 50 kay dili man ka, ani. Tarungan basa. Dili ko anang 50. Ah, dili ka ganahan, ani. O, sige. Ako na. Dili magkakagasto, ani. Kay yung dili ko anang 50. Dili ko anang 50. Oh, dili ka, ani. Oh, sige. Ito na ka. Ay, si mama na. Oh, sige. Wag kay balon ugma, magbakle ka ugma. Ito na ka. Yan ang vlog. Wala ko'y bala ng ma. Ano lang yung kag dili ko ng 50. Oh, dili ka, ani. Oh, ito na ka.